ꯂꯝꯄꯥꯛꯁꯦꯗ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯄꯥꯟꯂꯝꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯍꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯦ꯫ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯃꯄꯥꯟꯂꯝꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯁꯨꯍꯟꯈꯤꯕꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯝꯕ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯈꯣꯌꯥꯊꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ PWD ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯗꯨꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ, ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯟꯕꯤꯌꯨ, ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯦꯟꯗꯤꯡ ꯕꯤꯜꯁꯤꯡ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯀꯠꯁꯤꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯤꯜꯁ ꯑꯦꯟड ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯊ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯔꯥꯖꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯕꯤꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯀꯌꯥꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯗꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯗꯨꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯤꯜꯁ ꯑꯦꯟड ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯖꯒꯗꯕ ꯁꯦꯜ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ TS ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯃꯉꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯨꯕ ꯉꯝꯕꯅ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯃꯦꯁꯤꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯒ ꯁꯨꯕꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯖꯒꯗꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯗꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLA ꯍꯨꯝꯐꯨꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯊꯕꯤꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯍꯟꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯣꯟꯕ ꯏꯟꯇꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯦꯡ ꯈꯨꯠꯄꯨ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤ 2 ꯐꯥꯔꯦ꯫ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच निंगथौकाबा नुमित्ता नुफा 2 फाबगा लोइनना नेशनल कैपिटल दगी अतांग लग्जरी कार अमसुंग SUV हुरानबगी थबक तौबनी हाइबा उत्तर प्रदेश की संभाल पेस्ट ओवर इंटर स्टेट ऑटो लिफ्टर गैंग खुटफु अमा थोगाइबा ngamle ana क्लेम तौग्रे। दिल्ली पुलिस ना फारबसिंग अदु मोहम्मद दानिश सही कुंथ्रागा हमदोय अमसुंग दानिश एलाइस राजा सही कुंथ्रानी मखोय अनिमक UP की संभाल दा लेबने। पुलिस ना मखोय दगी हाई एंड अतांग मखल की लग्जरी कार अमसुंग SUV मंगासु रिकवर तौरे हाइरे। ऑफिसर हाई गेंग असिना अतांग मखल की कार सिंग हुरालबा मतुंगदा सासिनबा से सांग सेंबगी थबक तौई अमसुंग हारिबा गाड़ी सिंग अदु मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश अमसुंग अतई अवंग नोंपोकी स्टेट सिंगदा योनबगी थबक चथाई। दिल्ली दगी यामना तोइना अतांग गाड़ी मखल सिंग हुरानबदा सेनबा संभाल एरिया दगी हुरानबा मिसिंग औखलादा लाकदौरी हाइबगी यामना थाजबा याबा पाव अमा फंगबदगी पुलिसना मिकुमनोम सिंगना लैरिङैदा मोहम्मद दानिश अमसुंग राजाना गाड़ी मसा तोंगदुना फॉर्च्यूनर कारama हुराननबा लाकपदा फाबा ngamki हाने स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम रविंद्र सिंह यादव फोंदोखी। फारबे एकोइसिंग उहंग पहुंग चतबदा मखोइना हौजिक फावदा अतांगबा गाड़ी मखल 50 हेन हुरानख्रे अमसुंग गाड़ीसिंग अदु अवांगनफो स्टेशन योनख्रे हाइबा वाफम ताकथोरगे। गैंग खुटफु असगी गुलाम अमसुंग इद्रिस कौवा मेंबर अनिसु लई हाइबसु पुलिसना खंगबा ngamki मदुगी तुंगदा साउथ रेंज क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम अमा अवांगनफो स्टेशनदा योनखिबा हुरानखिबा गाड़ीसिंग अदु रिकवर तौननबा थागे। टीम मसिना मणिपुर अमसुंग नागालैंड की तोंगान-तोंगानबा मफम क्यादा रेड चथाबगा लोइनना गाड़ी क्या मारुम फागतपा ngamle अन स्पेशल CP ना फोंदोखि। एग्वेजानी अदुना ताकथोरकबा मथुंगिना संभालना लैबा गुलाम मसी मखोइगी गेंग की किंगपिनने। इद्रिसा मसुंग राजाना दिल्ली दगी अतांग कार सिंग हुरालबा मतुंग संभालदा पुई अमदी मफम अदुदा दानिश अमदी गुलामना सासिनबा चेसांग सेंबगी थबक तौरबा मतुंगदा गाड़ी सिंग अदु मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश अमसुंग अवांग नोंपोकी अतई स्टेट सिंगदा योनबगी थबक चथाई। मखोइना मणिपुरदा कार सिंग अदु जुमा खान इमरान सहीदुर अमसुंग सागोलसेम जॉनसन कौवा मिसक सिंगदा योनबगी थबक तौई हनसु फोंदोगी हन स्पेशल CP ना हाइखे। राजा अमसुंग दानिश असि ममांद गाड़ी हुरानबगी केस 15 हेनबदा चेनबा मिसक सिंगने। ऑफिसर ना फोंदोरकपदा
makoina makha tana gari sing recover tawnanaba amasung fagadaba watliba mising fananaba thijin humjitbagi thabak chathare masaga sanadaba lanthum paisilamba custom gi deputy director kaikhau court karaknadaba khangré masaga sanadaba lanthum chawrakna lupa lakhum pudra ni thoi ising kunga dare sadet humfugan ipan paisilami haiduna cbn investigation chathaba hauraki ba custom gi manung chaliba director of revenue intelligence DRI Azol region ki deputy director oiriba Azol gi talang luam bazar veng dagi imphal east ki khabam lamgai gi IGAR south ki mayada leiramba housing na silong da leiriba kaikho au dongel sahini fuga maka apokpal leikiraba saigojang dongel gi madakta CBN prevention of corruption yaki makada acquisition prosecution section lauraba matung special judge PC ek imphal east lagliba April tarukta acquisition bo koda affair tawna ba khangan kre CBN na satarapa corruption and prevention yaki makada officer asigi madakta investigation chataba hauraki investigation aduga mari leinana CBN acquis asigi madakta masaga sanadaba lanthum kaya haugiba sahi lisingani taraga mari gi January dagi lisingani kunga mathoi gi May fabuda tansin kre haiduna special judge PC ek impal is the charges phal thalang khalaki fala duga mari leinana CBN sahi asigi February kunga mari da Guwahati de leiba custom ki office dagi prosecution sanction lauke CBN prosecution sanction laukraba acquis asibo PC Act 1988 ki makada kona cognizance lahot ki cognizance asidagi kona cognizance lahot ki cognizance asidagi kona case asi PC Act ki makada special trial sathanar ba register daukre case asi ga mari lena kona acquis asida notice serve tawduna acquis asibo mathang tha April tarukda court asida karakna ba khangan khibane CBN court asimakta da langkhalakba charge sheet aduna haribadi kaikho dongela si augiba sahi lising ani taruki November tarukta silong da leiba custom headquarter da inspector hoina thabak changlakhe masigi matung ariba officer asina Azol da leiba custom ki office da assistant commissioner hoina leiba da natna Mizoram gi jokha hautha da leiba LCS ki superintendent oiram ki masigi matung silong ki custom ki commissioner fobu oike aduga Azol da leiba DRI regional unit da deputy director oiba da natana senior intelligence officer ki pham su pairam ki aduga Guwahati da leiba GST amasung custom ki office da superintendent oina leiram bani haire haribe quest asigi thagi phangpam thokpa senpham ga mangna paisilam liba maral mathum asiga sana daba kya leire haiduna CBN court asimakta da charge phal lankhala ki bani haire iramna la luna na thambagi daita leigai ki miyam na lobi ki dabani elsu sendro awanba kunai ama purakpada leigai kunai gi asoba thodang changbana leigai amada jakot thorang paikat pada mongbaril tani yangsin basange iram nala luna na thambagi daita di leigai yam na lobi gadabani hana CAF and PD minister su oiriba kurai genragi MLA elsu sendrona phangdokre ngasim pal scheme manung chanba kurai saithabi lerekta leiba saithabi lerek development committee gi building minister na sangaduna miyam na khusin abagi thawramda minister na wapam asi phangdokladuna makhathana haikibada iram nala da pata haudi langtabagi hainabi lairiba makai nongju thagi matamda ising saw atumak mayong nagani state amadi center lenga ki makha da paikhaliba scheme sing matam sana lahudrabadi kanava phangdana scheme sing hankhigani awon ba kunai ma purakpada laikai club sing ga saw thawdang changbana laikai amada sakol khongthang paikat pada mohong marel tana paikat na ba yangsin basangi club wazi hena fana ba anobo office biar yaksang manung da semdok biho club ki fan hapsage laikai gi oiba thabaksu punna dawina se awan ba ama purak na ba ikoi punna hona minasi kurai gi miyam nam sibidu na mahako kendra asigi mihut oina thagat biduna miyam gi seba to phangmani mai ka pasinjak sing thingpadagi auraga chakot lamjel da mai pang sangsin minna ba lagai club sing mapangal kalhan ba amadi lingchen manava tangai bada belai hana phangdoke MU gi gents and ladies hostel sakibagi khusumal bidana leire Manipur University gi international gents and ladies hostel sakibagi pipam thokwa supplier sing gi khusumal bidan leire hananga se Manipur Fresh Club da pang thokiba paugi pangmi sing unaba amde labor sing gi coordinator hoidrom kanan ko mana phangdokre mana makhatana haikibada hostel asibo sabada supplier oikiba kong badagi Emrazuna aukiba sahi lisingani taraga tagi saba hauraga aukiba sahi lisingani kungani thoida maikom hangdokiba hostel ase sabada sangkiba mapot masai thong thongnau amadi rangi pithokpam thokpa sel ngasi phawa pithoktana leire NEC gi senlang makhada sub contractor oikiba Zemik ke Jojo Kobi mioi magi makhada sukiba thabak asigi apunba senpham dagi lupa lakh yankhai hen bagi senpham su pithoktre level singi khusumal jauna jamlaba senpham sing asi pithokna ba Zemik masada
Kayaragan harabasu Jimik masana sel singasi pangnana bahona bada mateng su pangdre mari leina basing athobada miyang changbiduna awat basan pamsing asi athobada pithokna na bahona biyu ana sumak na makata na phangthoke custom na miyoy ama lupa crore manga henbagi WYW ka kuana na fare Custom Division Imphal gi ND Smuggling Unit gi officer sina miyoy ama namaisin numita lupa crore manga henbagi WYW singa kuana na Bislampur district ki kwada kaithil manak tagi phagat pangam khre hari Custom Division Imphal dagi fangpa official weba pau amana hai parabamiyo edugi mamingna Henmitlal Tauthang sahi kuntra gani thoi apokpa Daukhulun Tauthang kawe Senapati district ki Sadar Hills is subdivision ki manung chana laiba Aigesang village Khamenkok pangkai jandong dagine Mangnamaisin demi kinung tilpung ahuma kharam tabada Custom Division Imphal NT Smuggling Unit ki officers sing yamlaba WYW singka konana phagat pane Mangon dagi WYW piece lising yang higa mari samanga fagat pangamki bhagalaba WYW singadu malem gi kathel saurak na lufa crore manga lak nifu ga mari lising yang higa mamal oigane guli singadu putok posin tawbada sinaba Honda Activa 6G MN06 SF 2545 amasu phagat pagaloinana magi mathakta NDPS Act 1985 ki makada case sama register dawgre Amarumda Custom Division Imphal gi mihek makada Custom Preventive Force Palena Aukiba February kunga marida Moredagi Imphal tamna tholokpa Maruti Van amadagi sana khangen taragani thoi phagat kre Mavandagi purak pasana sing adugi apunba arumba keji 1992 ne sana sing adugi mamanda lupa ko amaga lakun rongi oigani Custom Act 1962 gi makada sana sing atuba purak pamiyo yado Fagatuna makata na tigat pagi tabak sathari hana su Custom Division Imphal dagi phangpa pau amana haire Si Minister amasung Mahut Minister bo tagat ba phangdorakle Lilong Municipal Council gi anoba Executive Officer oina manifo government mamang thada order thoktuna M Rajen bo Lilong Municipal Council gi praja singgi awab ubiduna tharakibagi damakta sarkar ase bulu singliba Si Minister N Biren mari leina ri Mahut Minister MLA Mahut ki Director yauna mari leina ba department ba thagat ba phangdokli an urban area United Club and Organization Lilong is na thadurpa serula mana haire Serula sina makatan hari bana matam sangna sahi ahum hina Lilong Municipal Council ki thau puramba Executive Officer na government na thokibo order adubo kakthana na wasat wanom tawduna Lilong Municipal Council da amuk hanna Executive Officer oina tharakna na khonariba asigi nungki oiba awan do karino Lilong Municipal Council asi lekha tanambang na buhona biganu anambari lena basengi puning singsille Sanja tumja tawduna Mahut Department na amuk hanna Lilong Municipal Council da Hanagi Executive Officer tharak labadi maduda thorakpa afafata daita pramang Mahut Department puga dabane Hausi lairiba BJP government asna state asna lairiba officer khodimakta sang naina office ka gadabani an order kya thoglabasu hanagi Executive Officer aside magi asang pamatamda Lilong Municipal Council da lagi masagi mathok masakhang daba sang naina office ka dabasi Municipal Council ki area da lairiba praja singna munna khangi haire makatarakwa atopa sanabagi pauda Manipur ki lifter Mirabai sanuna BVC Indian Sportswoman of the Year 2022 ki mana phangre Tokyo Olympic Games silver medalist Manipuri lifter Saiko Mirabai sanuna BVC Indian Sportswoman of the Year 2022 ki mana phangre winner asi public voting tawraga khanbane Masagi sahi kun ganifan surabi Manipur ki horakiba weightlifter asne award asi thangna thangna lawba anba athlete oire Mangna mana asi kumja lisingani kun gamat hoidasu lawpangam khibane Tokyo Olympics ta mahna masana asda silver medal lawba han bendian oiki mamangge sahida Mirabai chanuna berme hamda pangthopa Kamal World Games da gold medal lawbangam khi Mangna lisingani kun gani thoi da pangthopa World Weightlifting Championship da su silver medal phangge Ayakna award asi thangna thangna anirak subo oina phanglakpada haingai lita nungai ba phawi amasung lakadorba game singda yamna kan khona duna India ki tam medal hena purakpa ngamna na phona gani ana Mirabai chanu na phangdokhi award asi ki lamjenda yaukibasing adudi wrestler Benes Phogada amasung Sakshi Malik boxer Nikhat Jarin amasung badminton Sanaroi PB Sindune Table tennis Sanaroi Bhavina Patena BBC Pera Sportswoman of the Year ki award phangki mana Tokyo da pangthokiba lisingani kun Pera Olympics da silver medal phangtuna thagasi yoba han bendian paddler oikibane
Bhavi na lising ani kun ganito Commonwealth Games tasu goal lauki. Hanagi Indian Women's Hockey team ki captain Freedom Siwas na Indian Sports ta lauri patawang asi amasong hawgalaklipan harol sanaroi singbo thawna haptana BBC Lifetime Achievement Award fangki. Siwas lebak asigi coaching da piba khwaidagi wangba mana Drona Sarsia Award pangba ahanba women hockey coach ne. Manipur gi cricketer home khalagle. NCA BCCI gi makada saliba sahi asigi April tang kun ga mari dagi May gi tang tara ga nipan phawwa pangthokadoriba Under 19 Boys Camp da sarukyana na bagidamak All India Junior Selection Committee BCCI na Manipur gi cricketer home khalagle an Manipur Cricket Association ki Secretary Laisangthem Ronald Singh na thadorakba serul amana phongdorakli. Serul asin makha taraduna hariba Under 19 Boys Game da saruk janan ba khalaklaba Manipur gi cricketer home adudi Lairenjam An Singh, Ningthaujam Rahul Kumar Singh amadi MD Akil Ahmad Phundrai mayam ne. TOZ Council gi chairman habkre. Manipur Lega ki Directorate of University and Higher Education gi Joint Director in charge oina thawpuriba TOZ Bo Council of Higher Secondary Education Manipur gi chairman ona haple and Manipur Lega ki Education as Deputy Secretary Elangbam Sonihan order thokre. Order asin makatan hai TOZ asi hauki bukumja lising ani kun gani thoi ki December taraga tarukta council ki chairman oina order thoktuna thawpuba hawan ki bani. Atomoidamak sahi asigi February kunga tariata thokiba court ki order amagi matungina chairman khankibagi order ado sanan khidabaga loinana pham asiga sanaba mioi amabu nauna chairman hapna daba khan kibane awafam asigi makha chathar boina Manipur lengana pinser amadi respondent sing da mari lenaba document sing thagalaktuna ema wait tawna daba khan kibani masigi matung ina mioi ani mak document sing kupna nainra ba matungda Manipur Higher Secondary Act 1992 gi matungina TOZ post chairman khan kibani Magi chairman ki pamasi sahi homdaki manga phawa oigadabani haire miyoibana ya yaudrabadi aruva laina kya polok vai abagi oithok palai prihosagi Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal ki Dental College na sindra manga soba graduation day celebration of 2017 batch haiba thoroma ngasi RIMS ki Jubilee Hall da pang thokre thoroma da saruk yakiba RIMS ki director Professor S Prihosagi na hai Aikoi miyoibagi haksang da ya kontra gani thoi yauri miyoyam bana yana lawri patawdang asi ikhang khang na de lai thong nai masigi manuk dam hana lawri patawdang asi aduki matik yami ya asi miyoibagi haksang da yautrapati haksang phana leiba ngamloi laina tina kya ama polak pa yabagi otok palai masna har ki oiba laina oral cancer na sing balaina kya ama tholok pa yai mar masna ikwen ya asi bulu lumna lawtana mapanggal kalan na thamna na bahwana gadabani haike tharumatu da saru yakiba Manipur Public Service Commission ki chairman Laisram Angam San Hai Punsi da mai fa ke khalabadi aina ina pamle pathabagado phangdri fawwa tantuna mai pak na bahona gadabane karigumba an bada mai thira basu anirak homrak ningan natana hona gadabane matam aduda da ai hona zamalado mangda masana ta do leira gadabane hona pa matam da thamoi sene phirep sap yungna leptur hona pa machange karigumba mai fak le haidun hona badi lep yade Punsi asin leiriba makai lawgadaba thawdang amadi tamgadaba kya marum leire Magna makatan hai saliba ponsi ki tangkag amada awawa nungai taba thengnar pa yai masi ai khoina taram mai na bahona gadabani ponsi hai ba si aka akum awa nungai kya am leigani ngasi ki thorom hasta maru oina sarugyari pa kumja lisingani taraga tarit ki PSG mayration ning chingadabadi ngasi ki mikup asina mai pak pagi aroiba mikum nate ponsi ki lantheng kya am thengna gadaba kya marum leiri hai ba si matam chupada ning singadabani loina da doctor amoina lakliba patient sing miyup misan Miyan laina araw tayamna luina duna thamoy singna thabak tawna na bahona gadabane makatarakwa atopa pauda nupi sina may kaba sinjak nisa sinaba madi nupi oibi masana masabo sendan pot oirakpa nungwa Manipur asida tongan ba NGO CBOS amadi Association kiyana lepa leitana mayok duna lagliba SIBNS loinana Drugs is nabaga mari lainaba project amadi program kaya na mahayun chumduna liklam amada kahanda na pudona laglibasi tangkak ki saktam saklon kaya ni Manipur asi may kabatsinjak nisa kaya gi sedangpham amadi sungdokpham moiragle popi pambi thai habigi wafam tanare unare drug sungpham factory leire fare thogai re habasu tanare unare masigi tanpham asida nupi oibi kaya na may kabatsinjak nisa sina bahorak pasi masung mamanabi singdagi tamloba makhoi khangna panupa singna tambiba natragana
sang yeng lubadagi laisuba haiba laina aduna nahankiba kayane nupi webi kayana makal kayagi mayai ka bachinjak nisa yu biar goli ganja loko hidak mahi lana sinaba amadi heroin number 4 thakpa natragana Sirin season natuna singli da kapsin ba IDU nupi kayagi masingso asum hengalakpada wakal mafung patriba nupi masa school kariba mahiroi phawa yawraklaba matam moirakle nupi sing nisa sinaban hiena kunai sina lana yang biba amadi hangkoi tukachana tawbiba lebak thibadi na oiribi wakal mafung patriba nupi masa kayasu mahi masing tamna phawa nisa sinaba yawrakba asimhak laibak yamna thiba mani makhoi di lon mi khangan dana bahona jaba amadi layeng si haibasu yadaba masingna yamli nagala madana maraibak thirabi nupi kaya namasana asabu sendan pod amakum iyon duna sendali maduna female sex workers aibagi mingthol aduga loina na hingli makhoi singa sigi marakta mai ka bachinjak nisa sinabasu yamle yawri masana pamdana ufai leidaban hingnanabagi masa semba thakpa ngamna bahona bada araiba pambai amuk oina lambi asida Khongda kiba nupi masingna yamna heli habagi nungsiraba wari kaya aikoina tari uri adoba kunai asina ka hena makhoi gidama mayongnari masida lup khara adogi manungda midai leimarol sinaisang MLSS hariba lop non government organization asisu amani aduga yamna maruiba wafam amana midai leimarol sinaisang MLSS habasi nupi khaktana chalaiba lup amani amadi sinmi phawa nupi khaktana masing hele Nongma September nifan lisingani kungani thoigi ayupung taraga mathoi makhairum taba adwaidagi wari wakhong lauksinjaba horaga nungthil pung amaga makhai adwai fawwa kanaraba pawdam kya khomjin jaraki maduda MLSS ki president oina thau pobiribi isema MC Rita amade treasurer oina thau pobiribi isema AC nganthoi aniga wari wakhong kya khomjinaki maduda MLSS amadi Manipur State Aid Control Society MSACS ka khusamnaduna lisinga baga sampan marfuda mapandagi core composite target intervention TI project ama paikat pahawrakhi maduna female sex workers amadi female drug users singda biang thamba project amani masne Impal East amadi Impal West district animakta lairiba female drug user FDU amadi female sex workers makoi sing asigi marakta female injection drug users kambusu yawri aduga FIDU singi marakta FFW oibasu kayani makoisu SIV positive oirapa yabagi khudong thinai aibana maram oiraga core composite TI project asina mayon chumbibagi sarukda yawriba needle syringe exchange program condom promotion free and post test counseling regular counseling routine health checkup loinana care support and treatment kharagi mateng sing pibiraga masamo phawa asang panupi amamuk werklaba tengbang biduna lakhi lising ani taruk tagi hauduna integrated counseling and testing center ICTC gi sub-site center amasu hangdoktuna HIV testing amadi counseling tawfam amasu oiduna hojik phawa mafungpana chalaiduna lahire Manipur gi wana khwaidagi laibak thiba sahi lising amaga sampan marfudran ithoi marfudra mari atwaida 18 class kogi nagas class thokiba adugi matong FSWS masing khangin henkalakiba aduna hojik phawada Manipur asida punna FSWS lising manga yana laire habagi MSACS ke report sing da supalle MLSS na Impal West district khakta da paikhaliba thausil thaurangi manungda FDUS masingasi sama yangkai biyang target oibagi manungda samaga marfu yana thengnare amadi FSWS masingna Impal East amadi Impal West district animaki apunba masing lising ani yana thengnare hai MLSS khakdana hariba district ani asida punna biyang target thamliba masing asi suknatangi lising ama khakdani adubo masidagi hendokna lising ani yana thengnare TI project ase hausidi ko composite project haragasu khangnaraba project asina pirakpa afaba thausil thaurang good practice haragadi FS DW singna box abi masa simbo lamjing laptak biba loinana education gi tengbang pibiraba hingnana bagi lambi ama sinpirabadi nupising asna afaba lambi da laktuna masana pamjadaba sinpham thadokpa ngamba yai habagi awanba maikai ama urakbana koirengai asan bigai gi mafam amada poirei Nawakol Central Home amadi Laimakon Women's Abroad Kova Lanai Oina Salaiba Home asisu February taraga mga lisingani taruk tagi audok laduna MLSS na taurang duna wakalot manava kharagi matengka loinana
ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯔꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯂꯤ ꯍꯣꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯐꯝ ꯀꯨꯟꯈꯛꯇꯃꯛ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯔꯐꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯨꯅ ꯁꯥꯙꯥꯔꯟ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡ ꯂꯥꯞꯇꯥꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯦꯞꯅ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕꯤꯔꯒ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕ ꯈꯨꯠꯁꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯝꯕꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯛꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯅꯥꯎꯌꯣꯛ ꯅꯥꯎꯀꯣꯟꯕꯤꯅꯕ ꯈꯣꯠꯆꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕ ꯂꯝꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯅꯕ BCC Behavior Science Communication ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ FSDWS ꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯐꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯟꯀꯝ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ IGP ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯈꯔ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯡꯒꯠꯍꯜꯂꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯟꯊꯥꯡ ꯄꯤꯊꯔꯒ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕ ꯁꯦꯟꯗꯥꯟ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯖꯅꯕ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯨꯄꯤ 750 ꯍꯦꯟꯅ BCCꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯨꯄꯤ 19 ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜ ꯀꯩꯕꯥꯟꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯪꯈꯤꯗꯨꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯈꯣꯡꯂꯣꯏ ꯐꯪꯖꯈ꯭ꯔꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯗꯅ FDUS ꯈꯔꯁꯨ ꯗ꯭ꯔഗ് ꯗꯤ-ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ ꯀꯝ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯌꯥꯏꯀꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯅꯤꯁꯥ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯨꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯅꯤꯁꯥ ꯁꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯂꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ FSDWS ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ FDUS ꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯑꯍꯤꯡ ꯖꯔꯦꯛꯐꯝ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯥꯏꯠ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯍꯣꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯍꯣꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯉꯥꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯍꯣꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯤꯁꯥ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯁꯛ ꯃꯁꯥ ꯈꯪꯅꯕ ꯐꯣꯝ ꯑꯃ ꯃꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯠꯅꯔꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯍꯜꯂꯤ ꯀꯨꯁꯤ ꯔꯁꯤ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯦꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯕꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯣꯡꯈꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯖꯔꯣꯏ ꯇꯥꯊꯤ ꯇꯥꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯊꯧꯁꯥꯕꯤꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯗꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛ ꯁꯤꯖꯔꯕꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯖꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯥꯏꯠ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯍꯣꯝꯗ ꯃꯁꯥꯅ ꯌꯥꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯣꯡꯈꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯂꯛꯈꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯅꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ FDUS ꯑꯃꯗꯤ FSWS ꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯥꯙꯥꯔꯟ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ ꯐꯤꯃꯦꯜ ꯁꯦꯛꯁ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯤꯃꯦꯜ ꯗ꯭ꯔഗ് ꯌꯨꯖꯔꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯥꯊꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯕꯗ FDUS ꯑꯃꯗꯤ FSWS ꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯕ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ MLSSꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯈꯤꯕ ꯄꯨꯝꯕꯅꯁꯨ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯗꯨ ꯀꯨꯞꯅ ꯇꯥꯊꯣꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯇꯧꯖꯕꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯑꯍꯟ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝꯕꯦꯝ ꯂꯥꯕ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯠ ꯑꯣꯂꯦ ꯋꯥꯡꯈꯩꯃꯌꯨꯝ ꯆꯤꯐ ꯐꯪꯁꯅꯔꯤꯡ RRC ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯅꯨꯡꯋꯥꯡ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯠ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯁꯝꯃ MC ꯔꯤꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ MLSS ꯑꯃꯗꯤ AC ꯉꯥꯟꯊꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔ MLSS ꯃꯐꯝꯅ MLSSꯀꯤ ꯍꯦꯗ ऑफिस ओइना लेरिबा खोयाथोंग ट्रैफिक पॉइंट दगी नोंपोक थंगबा लंबी की ओइथोंगबा सरुकता लेबा ऑफिस अदुदा पुंदुना वातानबगी पाउदम असिबो लेबा ख्वाइ मियामना सुपाबिदुना नाइनबियु अमदि वखल तामिनबदा मतेंग ओहनबियु हाइजरी मतेंग लेबा अफबा खुनाइ अमा सेमकटबदा नुपी ओइबिसिंगना कयामना तौदांग लौरी अमदि मराइबक थीरबी नुपी कयागी पुंसिबो साधारण पुंसिदा पुरगनदबा होनबदा अदोम अदमगी थौदांग मचा अमदसु सरुक याबियु आइन अमुकसु नोलुक्तना खंगनजरी अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउदम जरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनमक पदागजरी चैनल असिदा तोमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरमो लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु नमकपो अमकहन्ना थागजरी।